Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon apalagipan ni Tata Landon ni Rindon anak na. Aliklikan na kuman tinalabas apanagin inom na. Iti sabali abangir. Napanmat ni Clara ije tersena ni Nana Ising. Tapno tulungan na iti panaglako na. Namuan nga ron ni Rindon abalasang daytoy. Agingga nga indaton na ti panagayat na. Ita papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas ana paulwan. Sapata, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Pangasim, di na kumamatliklikan, Clara. Amok nga doon dagiti agdat-daton kan ka. Ngayon panagkunak. Ti panagayat ko kan ka, tinay dumduma. Rindon. Ayayatan ka unay. Kat sapay la kumata, di nagtupayan. Amok nga doon nagiti na dandanon kan ka. Asa na nasaya na kababalin ko. Aklo na ka mamartekak. Aman nugalak. Agam nakasagana kang agbalbaliw para kan ka. Nasayahat no kasta, Rindon. Oh, anya nga pare. Sinungbatan na kan ni Clara. Saan pa nga rod, pare? Ay, kunaklakit din no sinungbatan na kan. Saan pa Ang amok nga tanamnamak kan kwa na. Ngamin, di na kumapalubusan ang sumarong karidya balay ni Nana Ising. Nawan mo pa nagusto na kanya. Ay na pare, amin a babae, maatrak itikas kan ka. Natar ka. Adda natalgad at trabaho. Sa bagay matgid niya, pare. Katnoy dilig ka dagiti dadduma nga agar-aram kan kuana. Tambay lang aruden. Naglaad dapay. Oh, Clara. Anyat kaya't asawan day tapa nagsanay mo balasang ko. Auntie, Apay, ada ka di pa kariribukam. kwa. Pampanunutak lang amin da Rindon kan Peter. Ha? Anyat kaya't mo asawan? Diyak ka mo. No asino ti pilyak kadakwada. Ngamin, agpadadamot anasingpat. Ay, no siyak. Awan parikot no asino kadakwada ti pilyam. No, asino tinatimtimbang. Di iso. Saan ka mo't mabalin adiktaran iti day taba nagbalasang ko? Tila ang maibalakad ko kan ka. Pilyam, no asino tikap-kap na kam. Oh, anya ngay manong. Adda ka din ti yamamom kanyak nga agbalin nga ipag ko? Sunes, ading. Sunes nga ibagbagamot. Inton kwan, busted kagayam. Saan? Mariknak nga da panagayat ni Clara kanyak. Iso na lang. Tadamot nga minda dya Peter ang mapansumarsarong kan kuan. Anya? Amok asan akas ka ni Peter, tikayat ni Clara. Apay anak ko nam ti kasta, manong. Ibon salud-sudo na din ko. Basta siya, amok na kita. Nay, makadlawak Apay ay, tatang? Kaslamanon nga aldawasan ka nakita na bartag. Ay natatang, di mo makita nga agbartat ni manong. Gaputa agbalbaliw ka nun para iti balasang nga ararmon na. Anya? Oho? Kung kunamla day ta rin daw. Amaw katap-tap palam lang ti bagay masan nga uminom iti arak. Ni tatang. Anya mala Sapay la kumanga raw tagbalbaliw kametten. Nunapudno kamet lang iti dayjay akaanakan ni Iseng. Auntie, mariribukan nak. Ha? Apay anak ko namday tabalasang ko. Ibagam no anyaman day ta apakariribukam. Masiguradok ang matulungan ka iti dayta.
mariribukan ak ngamin amang pampanunot kan ni Rendon. Ha? Kadagiti amin nga agdat-daton kanyak. Ni Rendon ti pakariknak iti ayat. Angam, no apay nga ado dagiti tao amang ibagbaga, asaan anasaya ti ugali na. Ha? Ay, kuabalasan ko. No siyakla maysa, nasingput-mut kat ni Rendon. Awan makunakkan kwa na. Isu na laeng, tamanginom ngamen. Auntie, Ang mamati akabailan na dayjay ti agbalbaliw, para ken ka. sapay la kumatakasta nga agpaiso. Auntie Ising. Nay, adda ka matgayam dito, pare. Kunak man no sinarungkaran ni Clara ita. Ay, kwa? Kakaiso na nga awan trabaho tayo ita. Nasakit kami ti ulok. Isojak na pan. Barang umimbag man numalim. Tama pa na ka talaga. Ay katwon Nasken amapan ka. Ipakita mo't seryoso ka kankwana. Ha? Nakunak day ta. Gaputat tunggal lumabasak ije tersena ni Nana Ising. Agsasabali aropa ti makitkitak. Anyat kahit mo sahon, pare? Ay na pare. Ado ti agdat-daton ken ni Clara. Isuanas ken nga galibtak ka. Narigaten. Rendon, apay nga imay ka. Nag-text ka itay ako na mamaditirik nam. Uwen, nasakita talaga ti ulok. Nangrugi ni Rabi, aging kaita. Angem, imayak lata, tapno sa rungkaran ka. Anya? Imay nga mintigayam ko ni Piolo di balay. Nakunanang anda ka no nalabsan na itay alalaki dito tersena. Wen, ni Valday Jai. Val? Wen? Agdat-daton kadikan ka? Wen, agdat-daton kanyak ni Val. Ngam, sipod pa'y. Awan ayat amariknak para kankwana. Gaputa, may salang tinakariknak iti ayat. Clara? Kat, si Kadayta, Rendon. Agyaman na, Clara. Jack mailadawan ti kinaragsak ko ita marikrik-nak. Ikarik, saan kanto apulos ng agbabawi iti panangaklon mo kanyak? Nakasaganak ang mga ramid iti amin. Para kan ka. Agyaman nukas na, Rendon. Kat sapay la kuma, tatakdram amin nga imbagam kanyak. Iti kasta, sa anak nga agbabawi anang aklon kan ka. Wen, namnamam day ta. Ita, aklunak iti mismo sangwanam. Apod no dagiti may dandanon kan ka manginumak. Ha? Agam nakasaganak nga balbaliw. Liklik akong tibisyo. Ipanaknagkawon ka, tinapod no panagayat ko. Nukas ta nga road. Agpainom kan pare. Anya? Nuararigen. Kasla nangabak ka iti loto. Gapo iti panangaklon ni Clara ken ka. Agasam man. Ado ti agdat-daton ken kuana. Adapay dayo. Magapoy jayili. Ngam, sikat ipinili na. Maria Clara, ako naman. Pare, agpakaanak latan. Ah? Agluto tayo uji balay. Iti kasta, maawis kumit lang ni Clara nga umay. Nakaskas daaw manday ta, pare? Inkarek namin ka ni Clara, aliklik akong ti arak. Manipod dita, di ako naginom. Iso makanlangan ti pagsasangwan tayo. Oh, adto'y ti sukasap sa pulom itay, na. Nay, apayan na nakaw. Nagadumat ang dagitay lutluto yaw. Ha? Wan tatang, aglutluto kami para iti pagsasangwan tayo. Anya? Agayan ayat nga minan damanong Rendon kan manang Clara. Diyan ngay kaanakan ni Nana Ising, tatang. Ha? Imbes ka nung nga arak,
Makan kanulatan, tatang. Anya? Nay, si kamit gayam ti masabat ko, Piolo Barok. Ay, wen, tata. Siya nga raw. Ay na, maikawa ka makakit-kita kan kang agmay-may sa anabartag. Piolo. Mangsapul ka matan iti balasang armam. Tapno malikli ka matan ti arat. Kita man ni rin down. Manipod adan kaayan-ayat na namimpinsanay na nagbalbalay. Ay, kumangarod, tata. Awan mo ti balasang amangayat kanyak. Iso gasat kunsa ti kunadang baak. Ay na, sasawamot, Piolo. Adda ka di mat mayat abalasang ken ka. No kastamlat ta amamartag. Nasabat ko itay ni Piolo na barbartag. Imbag man ta saan ka manin anakiinom kadakwada. Ha? Maikawag pa'y na makakitkita kan kwa nang agmay-maysa. Ngamin, numay papanla itiin inom, da kayo ti kanayon nga agkadkadwa. Nagbalbalew akong tatang. Kan, inkarek adya akong subyan tayo abisyo. Amom ka di anak? Siyak, ti kaunaan anaragsakan gapu iti dayta. Kat sapay la kumatag kalay sa kayo matan kini Clara. Tap nagtultuloy dayta pa nagbalbaliw mo. Wen tatang, madanon to dayta. Hello? Hello, Clara. Naimbag nga oras mo. Ay, kastamot kan ka. Oh, kumusta? Nasayat mo et. Aywan ka yan. Imawagat. Taawisan ka kung maarumorta ita. Namapalin Kaya't kung ipasyar ka. Ha? Saan na bali? Siyak ti makamoy amin. Ay, damagak pa'y ka ni Auntie Ising no saan arumar ita. Iti kasta, iso ti agbantay dito iti Teresena. Sige. Umawag ka nga rin ito, madamdama. Noon niya ti kunana, ha? Wen, Rendon. Sige, bye. Nangag ko tinagsaritaan nyo kan ni Rendon iti cellphone itay. Awan mo't parikot na agpasyar kayo sag paminsan. Auntie, San abale, tawan pa panak ita. Sa anak ama pa nag-purchase. Iso ano rumor kayo kan ni Rendon, mapan ka balasang ko. Addakan iti husto nga edad. Iso nga amok nga amomon dagiti banag anasaya at kad saan. Auntie. Ala, agrubot kakit din. Siya akong ti makaamo dito i-store. Agyaman, Auntie. Ne, adda ka mo dito'y balay, manong. Nalabsak da manong Piolo ije balay da. Madama ti inom da. Kasta ka di? Wan, kung naklakit din adda ka ijay. Nakapulas ka mat. Di mo kunaan, amapan ka mainayon ijay. Kakaiso na lang arudan adi ka imin inom. Saan? Diyak makiinom ka da, Piolo. Mapan kami, Ili. Kadwak ni Clara. Ha? Nasaya at no kasta, manong. Sapay la kuma, tagtultulo yon amaliklikam ti panagin inom mo. Uwan ka di. Ala, mapan ka nga rudan, manong. Amangan no agurura yan ni Manang Clara. Apay, adito timayan ta, Rendon. Awan parikot. Siyak ti makamo. Ngam, pasig nga agkakangina ti menuda dito eh. Mabalin mo't nga itilatan ka rin derya tinapananta. Sana bali, tasag paminsan met. Kaya may sa, tikaskan ka. Deserve mo timangan itikas to restaurant. Ha? Agyaman ak unay no kasta. Ay na. Si kalaang tinangawis kanyak amangan itikastoy aklas sa restaurant. Basta para kan ka. Ala, agtugaw kan tagurdera ko niti kananta. O niya, nabanlo ka kading agpaspasyar, Clara?
Saan? Kayat ko pa'y tagpaangin diti parke. Kuna, ang amangan mo't na aguro-uray ni Antim. Saan? Awan parikot kan kwa na. Kan may sa? Amo na asikati kadwak. Awan pagdanagan na. Makaisa maklay. Kaputasan akas dyan ni Nanay Ising kanyak, idi. Ang ita, agtalagang kanyak. Amo na ngamin ang nagbalbaliw kan. Iso akas chay. Isong ay tultuloy mo tikas na pa nagbalbaliw mo tikas na. Saan ama po ti pa nagtalaknakan ka? Paragan ka. Ikarik. Itultuloy ko ti pa nagbalbaliw ko. Isong aramidat ti amin. Clara? Anda ko kaya't kong ibagakan ka. Sapay la ko tasan na kapahayan iti isingasing ko. Ha? Anya day tanga ibagam, Rendon. Agkalay sata ko man. Rendon? Amo ka maklaat ka. Ang noon niya man tisungbat mo. Aklunat. Anya ti isungbat ni Clara iti imbaga ni Rendon. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas anapaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'ing estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.